Ring jagat bali dukun ini Ratu Idedani sang pamiarsi sareng sama nemangkin carita ni jaga kawitang titiang nyaritayang carita duk saneri minu kadi kewentenan jagati ring Bali Prabu yen mung duke punika kewentenan jagat Bali ni sani kajekin keju menengagungin oleh ide sang Prabu sani luwih maku tamu yakti kemargan itu nih Jaya pangus para sang Prabu sani nedungin jagat Bali duk saniriin punika ide sani mapus pate sang Prabu Jayu Pangus mungwing ide kebausan ring panara Rajon Mapuri atur ngayang titiang mungwing ngararis genah urin ide sang Prabu Jayu Pangus dikalan ide dados tedung jagat Bali wantah kering puri panerajon puri dan Wiaja kesana rikalan ide sang Prabu Jayu Pangus nedungin panegara panerajon Dewa Ratu Agung kalintang jemaku tamu malih kewijaksana pisan ide pinakeun terjaga Rari sawencan Anci kerawu
nyekan ide sang Prabu ngenteren minuk hadi panegara panerajone kalau punika dados wenten puniki wangsa Cina sane kabaos encik ngaraukeun rikalan punika Dadwakipun madolan yen mung ngararis tetujuan wangsa Cina encik punika ngarauking iri kering panerajon dan wenten tios wantah madolan sakemetumasan sedaging sane ketumasa kekadol rikeun sareng istri siki sane nyarengin uniku encik sane ngerauh kiri-kering panerajon wantah okanyan sane asiki pun ketanjo wenten tios puawakan istri Jagir ayu yen buat kejegegan uyak kejegeg pisan okan encik punika uyak titan pendah Widyadari mau pelemah kang cingawi para boke mung ngararis wastan nyani okan encik punika sane istri dan wenten tios wantah mepesengan Kang Cingwi punika keparaben